Pozdrav svima, ja se zovem Bis. Zamolit ću vas da pažljivo poslušate tekst koji ću vam pročitati. Bis je prva sinteza za bosanski jezik. Zbog činjenice da na ovom prostoru ne postoji kvalitetna portabilna govorna sinteza za naš jezik, Agencija INSERT je odlučila da slijepim korisnicima računara ponudi jedan takav program. Bis je najkraće rečeno najnovija verzija Fisa, koji je doživjeo značajne funkcijske izmjene. U njegovu bazu ubačen je riječnik bosanskog jezika i podešena su pravila čitanja. Zbog činjenice da se Bis koristi uz NVDA besplatni čitač ekrana, njegovi korisnici su oslobođeni kupovine skupih komercijalnih softvera. Karakteristika svih softvera koje Agencija INSERT nudi je potpuna automatizacija pri pokretanju, pa se tako i Bis potpuno automatski pokreće. Slijepe osobe od sada neće morati ništa instalirati, niti dodatno podešavati, ako budu koristile Bis. Bez obzira na operativni sistem koji je instaliran na tom računaru, ubacivanjem CD-a ili memory sticka sa Bis-om svaki računar će postati potpuno pristupačan za korišćenje. Ovo je prva prilagođena sinteza za naš jezik koja se može koristiti i na 64-bitnim Windows operativnom